be lutino luo lutino Acholi ki jo duju magi winyo leb luo ituok lobo mapat duju amir ni tin winya mabe dok tina ye niano mabi golo mwung duju me ya Acholi mwung duju ma okane loba Acholi manaka jui chagwak pengeo amir ni ket iri ko mabe kuni winya ko mabe abi golo gi ko mweng kwiji mo mau bidong dong tin peke dong lutua machala Acholi ka chel ki kaka luo ko duju gien mati ka mier gununge ko mabe era yeni lutela ene ko weng me lo Acholi ni ko weng poleni gitilu kuo gitilu yak dok gitika tamo pe igi gitika tamo pe kuo gi pe lutino gi ken ngat moma tika luen pi Acholi peke ngat moma tika tamo pi Acholi peke ngat mor matie ki miri ni koin kaka unyo igwak ngom pa kaka peke dano ti kuo dano tika pier lutino gi dano tika grooming lutino gi mele utela kama la kuo ne tika grooming latine mele ka kare ka kuo i government position kama la yakke benatiku meno mela kuo kila yakke mela nego weng tika grooming latine mele ka kare me kuo me mete ki yakke kuo kikela ranyi kom kaka now gin matie amira wechi kombeli lu dira Acholi ko pole ko weng lu dira Acholi no weng gitika godo ngom Acholi ikilo iwel mayot gitika charo ngom pa Acholi ikilo iwel mayot bot balalu ki rwandi stutsi kombeli amira chakwaje ne kikany ni Salim Saleh ubedo ni met Inuaya kun jenro tema wen NAT gwagane dok jenro tema wen era miengom o jenro Salim Saleh tie mo bedo ko ni met me pogo chente bon ngat mo ki ken matika ye tiki balaru meneno anga matwer konyo en pim kimirine unyo kimirgi kid Museveni meneno ni balaru has fully conquered lo Acholi. Now, amira chakwaji kwa nying jo makuga machente ko weng kibot General Salim Saleh pichobo miripa balalu unyo kibiri ni balalu mir conquering lo Acholi abi kwa nyingi ko weng mabe alego ni mir winya mabe ma chel udong auto uchaketin pa mir Acholi mo utiki udong auto la kuo la yak do ngat mati merciless ma peki tam kimiri me konyo ngat mo ken unyo kir wala reme udong auto la yak la kuo eto la kuo matama ni eneti smart la kuo la yak makangat ma peti riek pe obingeo ni udong auto la kuo do la yak do ka lego dan ma ya Acholi ni gwake ke associating ki udong auto kara machencha ulo ludiru ruodi ko weng uno mirine donkara tie mapat uno donkaro chero gamo million mia dek bot Salim Saleh wajini ena ye twer wego balaru conquering unyo donyo bedu peacefully ilo Acholi dok en ki winyo duane Acholi winyo duane dok Acholi winyo loke dong ene twer ludiru ruodi ene ko wenga chel itu er golu dir wodi ene go weng pene ya Acholi ke winyo loke chicha Salim Saleh u chero digo chilling million mia dek iching udong auto chirong later udong auto u chero luon wodi go weng ikare madano chalo mawa Francis gi kidana mukene ku chako gere ki wan mukene wa chako gere wi udong auto luo ludiro ruodi me ya Acholi char era nga ero donga auto ti ruot enti nga pa Acholi enti position money machara ya Acholi and still because of influence of money udonga auto uturte ukelo ruodi duju ma no gitie site pa rornena chana amiru awechi watini ruora chana kombele dong tiki ruodi baroma para chil kiken ruodi baroma para chil kiken ene dong kombele gudon e kema pa ruora chana
Dong gin matie ikarima udonga to uluo rudir rude eni wengu berke ka choke I gachana unyoga onen David achana I pale zi wigot kachani rudir rude mukene ni go weng pier ngwen magitie under wara piere kachil gitikin mawageni gukwero cherro go ika choke man ma udonga to no duo pier ni. Now dong kuman Salim Saleh got suspicious o wajini en pegerne udonga to mabe kin matie uchwado la wae make nuoni Paul Cole wodu jong Pim Salim Saleh uberuka tiki Paul Cole pekare ma Paul I miri me kwaru gol kilo nye mete ngom ki kor mojo en wechani futika tiki Paul Cole chala tia dune chala win loke mengere pachok. Now, ichawa ma udonga to nuo ka choke uduju igang paruot iwi got kwija karaman ruot gene karman Paul Cole ubiru bedo go mor ye kenyi ma udonga to tiga logo loke ni weng Paul Cole ubedo go mor tiga winyo do look chi udonga to got surprised mene ani Paul Cole loge Ti ot kenyo tika winyo ngo ma ene tika discussing kilu diruri kachil kilu cham mukene charu lobagi kya nga gi lu cham mu rek nanuni uno kiti ot kenyo now udonga to charu lu Paul Cole logo chwaru te man ene ni ma no kitika kimir me dore me cheriati ak gene me chero I apani chi dore ne cheru giko kata yo pad pabo kachani. Now, udonga to cher luo Paul Cole logo kere wagani Paul Cole utimbe ukwany mwenye ni mau bieno kere neo ki jo muguni udakoko eni to yatio lok eni mabe doge ka Paul Cole ubere ye kenyo kibingeo mwongego kibingeo style ki chor magen kitiga tugone nego kibingeo chor magen tip chwene nego kenyo Paul Cole a cherro udonga to mete ki confusing. Yes, ching jui kare duja berka wachi wu ni udonga to tie confusing agent. Ti confusing agent. Ma umiara churi gwa kekere daga churi pego yeti kere. Now gin mauti me udonga to unyera wirudi ni kenyo later Lurudi ba ubiro ene owe apar cheli kirwar nega mukene oweng owe kirmado gangiti gulune omir ini chere vuri signature chilu dirwede egoni oweng ucher go vuri signature gao tema wany gagene gao dongauto piendo dongauto tika mir nyura accountability me chilling million mia dek by gam ki bot Salim Saleh chido ingeni Rudi ni uduju inge vuru kenyo kingage gusa ini chile hadi mia dek kido ruara chana awinyo ni kikwanye kifute million ario keken chilling million mia ario kwa kadini koni weng udong bot udong auto chamo and chilling eno million mia dek maugamani muka eno konyo udong auto kiwido party eni Mao dongato komiti bele kereni eni choe party magiluoni RPP unyo revolution party ni party eni party po word musoga mo udongato chero wilo party eni ni keyboard word musoga ni en chilling eno million mia dek mau gam kigerne muka eno kwenye en me wilo party eno ni o wilo party eno ni en keyboard word musoga eno ni eni pe party pa udongato Ma anytime loke fudugu twaje kanyama. Pinchu lebera winyi ni udonga uto foot pe chulu chene weng uchulu mere chilling nuju. Murunge ni udonga uto la ram na kuo. Kare duju time enu. Now gin matie era yeni. Wan machala churi la tela mapeo gamo chilling chagwak. Kibor Salim Saleh ma ngeni peo gamo chilling. Era ye Gil barulanya keken mukene ni wen kono by group par wuri kikinga gini mulu kuo lugam chente nya chuli endo they pretend charo juma be ili pone wen lu kuo ke urudi maguru ko boramo
Gurugula Romo, menyote bora Acholi ni gen die darma be, ento gen pe darma be. E lukuo Rudy, magurugula Romo. Joine ne weng gugamu, chilling dog, gitiga meteke gamu chilling wa ichabani, ki bot, General Salim Saleh, Chabiat, Achela ngech, mau karo, Jabira chel do kiniano angwen mabil ni arabit ruarachana uchero ugamu chilling bene million mia dek kibot Salim Saleh ku ruarachana ukero la wae makiluoni ukera mayamu ber prime minister ukera Kenneth mayamu ber prime minister par ruat machon magu ber ka kuo ku kwado lim madua ta gen ki ruarachana Rod lima ke gankel gene lima ke kwar kenyu mano NGOs ke gamente mapat pat melo mawago o me no me don ke gene ka Acholi cultural gene leadership so unen David Achana o oro la bon man prime minister par Rutia Unyola lok par rutia dog la wang rutia or la bon kachel ki ukera ki umine machala like gucher guga mo chilling million mia de ki bot General Salim Saleh ki noya man chabiet mukarni endong amira wechi watini kombedi we chavani Balalu ki di wo duju no gitika bino we got gang par warachana awechi woni podkarne weng ngat magiluoni General tema uberu ka kanu dirty things ni wo ke iruarachana jami duju beru ka kane te ruarachana beru ka ponge te ruarachana bien General tema mir ene bed la tir wi moñ bed la choga moñ bed the road me Acholi ene lo politicians weng me lo Acholi be ene o mir lo General tema tamoni jem dano ene o wen bedi tere dano ene weng o bedi winye man ner pa tema eno do o tema wen mir ene bed overroad me jem weng kay in MP me mir kar lo Acholi o mir bedi te o tema wen in ngat mo ke ken me mir lo dueni ilo Acholi o mir bedi te o tema wen man ne berangeni o bichako lwen mo ken doge e kom o wen doro pero no ni tampa o wen doro tiga poke o ke mege pero tema wen mir ene bed la dit we gin mo ke ken ya Acholi e mo amu karo dar mo polo bere o bachani o tema wen tiga tutani ene bed telu ruot ma kwa o kumalo me Uganda o lo duju daro me ching me northern Uganda weng o miru beritere ene o miru better controlling o chake cultural leaders political leaders ki lu tele Roma pat weng me northern Uganda o miru beritere lu tele duju ki jemi duju me northern Uganda miru beritere do beriching ene loje berichie nero Bien wat yam General tema jemine pole weng e jeme aram arani ki yako ko gubu ni utema wenyo chako timme vumi ni wachon maputiri rekode ki history ne tima raj tutu ali lo Acholi ki luor General tema wen charo biya muni en lutim ban weng gitika kanete o General tema Jo magiti mo ban marayo wengiti kanete General tema Ruku wengiti kanete General tema Ta engat moy ken mamir timo bal kanete General tema en General tema dok chero kanete Museveni Kajel ki Salim Saleh unero kamadong bal tika nywali yeke ilo Acholi la nywal bal madit ilo Acholi ere yo tema wany Jemi ne weng tiga tere te wang tiga tere gubu tiga timne vomi yo me yak Chwina chwede lu tela Acholi put gimio kui ki bot mon ba tema wen
Utema wen kijone kucher kugamo shilling million mia dek kirio kibot salim sale. Anyway, ko an wo jing jabir ka wene wen dano charo kara chira jukumu gi eni dano charo penwigi ki ngode me palaro ki lutim bal kilu ya ngome ya Acholi no wen gitika kanete jero tema wen en kumbirune ti katime tie kom bedi peni ruara pier ki grupa ruara pier ki kanga gini ki moyo ruara chana ko wen kama leng dong ruara chana kom bedi ngat mama winyo lok ke peke ilobo Acholi ngat mama winyo lok pa ruara chana peke ilobo Acholi ero weko ruara chana cheru kwa jati bor tema wen ni gini tika loyo kernako gini tika aro kernako jero tema wen yin macharo mera being you take control. Anyway, state house, utema wenya ye don't leading with dano. Utema wenya ye leading with work. Pin kingeyu ni enti biya munyi dano luoro. Dok dana Acholi luoro waje lokati ewe. Nero. Acholi karo kome luoro. Karo kome liyo. Dokawa miero ni wakeru bal unyo wajugo bal matika time ki jima reji matiti time ilobo Acholi. Wakwanyu luoro wabayu chen. Wakwanyu liang wabayu chen. Wachagu lok pijami maraju ma tika time lobo wa. Wachagu lok pi lobo wa pe ngoma megwa. Wan machada nyweli me Uganda. Wan weng matiki tuwer me lok. Pi lobo Uganda. Lobo Uganda ti lobo mamegwa. Mau miro waloga ye la bo luoro ngat mokeken. La bo luoro la tela mokeken. Pir ngat mokeken mati citizen to me Uganda. Unyomatia nyweli me Uganda. Tiki tuero me lok pi lobo Uganda. So pe wek la dit moñ mo vuri. Pe wek la kuo nyola yak mo vuri. Pe wek ngat moken o vuri. Kirwa Museveni pe wek vuri. Pin lobo Uganda lobo mabegwa. We have all power. Me logo Uganda atie la bon luor ngat mo kiken. Ngat mo berga wacha ugoana jim. Ichabir mo kare wala wuo kitien be furi goana jim ni kai dugi Uganda. Utema wenyu bikeme kede. Utema wenyu bikere ku kwiji piniti tujulok me mo ko. Awachi ati ni anka mirna time dugi Uganda adugu cha mo kiken. And ana paying gingat maluoro to an pa luoro to kona duo tema wen unyo pa luo tema wen food ana bito so ana pay kicha meluoro ngat mo kiken a pay kichawa meluoro la cho matiki nyik mane charo an do a pay kichawa meluoro ngat mo dan makwo charo an ana luoro luba kiken ana luoro luba kiken a carro de charge mapol e care meluen pa konyo ko mwaka pia rio duju ilobo Acholi pato chino ngo binera la luoro daga imene ana pe ki chava meluoro ngat mo ke ken ento gin matie abi bete ke waji loka da jui so won lutiana Acholi mautika da luoro waji ne u chwa loke WhatsApp mega uchwat gine WhatsApp mamega nyugo na jim WhatsApp wega tuj mwung duyu kalo kani tuer la lobo Acholi chilo Acholi birkila aye me beru chalo mata unyo chalo cha den remo pegwa ngompa Acholi pegwa lobo Acholi unyo me waje logati matuer konyo lobo Acholi mo waje logati matuer konyo lutiana Acholi kidano tuj me ya Acholi la luoro daga imene wabayu luoro chen la tim bal madit matika nyayo bal ya Acholi ene general tema wen daga mira waja ti kama leng without fear or favor ni lu bal wen gitika kane teo tema wen jumareju wen gitika kane iteo tema wen tong gin mabatwer jat man me gin eni uduju ene me waje lokati wi utema wen me kati me doro tema wen ikot Acholi pe ruo doro tema wen ikot
kadong lok kadong tek betwel dor tema wenyi kot chi utenya butema wany omier wakero nye ikin jo ene mawati chwar nyingi ICC mir la bon luoro kiket nyingi rol tema ikin lumo ene magi kiti chwar nyingi ICC kiket nyingi rol tema ikin jo mak kiti dorge ICC pin impunity kije maraj matiti me iloba chuli go weng utema wenti wang ite utema wenti wang kote salib sale kije duji matika tige maraj iloba chuli utema wenya yeti avenue ene de bridge pano mona kile unyeko kiju makitiki ta maraj ko machuli kitiu ke utema wenya no bridge mete mo bal kije maraj iloba chuli abi dugu kilwagi lok ki mwung maduong mukane abidugu ki luagi lok ki mwung duju ki mwung maduong maukane Ruhani His Excellency Daniel Soka